Mukunzi Yannick ukina ikipe ya St Vincent AF yo mu cyiciro cya kabiri muri Suwede yabatijwe mu mazi menshi yakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umuhango wabaye kuri iki cyumweru tariki ya 8 Nzeri 2024 muri Suwede aho akinira. Mu mashusho mugenzi we Byiringiro Rag bakinana yasangije abamukurikira ku rubuga rwa Instagram agaragaza Mukunzi Yannick ari mu mazi menshi amaze kubatizwa ndetse ari no ku ruhimbi akora indahiro yabugenewe. Bibaye mu gihe uyu mukinnyi yagize ikibazo cy'imvune yo mu ivi izatuma amara amezi 3 adakina. Mukunzi Yannick amaze imyaka 5 muri Suwede aho yagiye gukina ikipe yo muri St Vincent AF yari mu cyiciro cya gatatu muri 2019 ariko ubu ikaba igeze mu cyiciro cya kabiri. Uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi. Urumva ko ari ibyishimo ku bakunzi b'umupira wo mu Rwanda. Twese nk'abafana ba Mukunzi tumuhe congratulation kuba yavutse bundi bushyashya. Giye kugezaga ino update nitwa Jean Paul TV nimba ubwa mbere ubonye ino video ntugende utakanze subscribe tuyitubana buri munsi. Nimba ukunda video nkugezo ntukagenda udakanze like. Kandi video tugwa nimba uzikunze ujye ugenda usiga udutima muri comment. Bye bye ndabakunda cyane. Iyi ni Jean Paul TV Show.